سازیه انستیتویا آبوری و آشتیه یا استرالیایی که هر سال اشتیا نفخوی یا ولاتان دپیبه و بدانیان پیشکشت که اندکس اشتیا جهانی یا سال 2019 اشکره کر. ترکیه که در 163 ولاتان دا لگوری سال آبوری 3 ریزان به پاشوچویه و در ریزا 150 دیمین دا جیگرتیه جه سودان و فلسطین جی خرابتره. اف راپورت جالیه سازی و کوملین مافین مروان و به بالداریته شوپاندن. سکرترا گشتی یا کوملیا اینیسیاتیف حق فاطمه بوستان انسالکو او یک جدامزرینرین اک پارتیه و به بریارنامه ده حکم قانونی دا جکار خوی اکادمیسین هاتی اخراج کرند بیجه. اف 3 سالن کروشا ترکیه به هر اوی خرابه. Üniter dediğimiz Türkiye'de Li Tirkiye piştî hewla derbey bi ragihandina rewşa awarte bi 100,000 mirov hatin girtin, bêyî sûcikar hatin avêtin û Tirkiye bi lez diwarê demokrasî û aştiyê de bi paş ket. Niha desthilatdar behsa reforma darazê dike, lê belê tê de nakokî hene. Xwedî armanc nîne. Hevdîtinên li gel Öcalan hîn geşedanên navwelêt û derwelêt dide nîşan ku dibe li Tirkiye çareseriyeke nû dest pê bike. لگوری فاتین کناتی هفسروک کوملیا مافیا مروان ایهاده یا شاخ انقره سبب سرکه یا وی راپوری کشیا کرده گویجناتی چاره سر کرن کنات بیجه دوی ترکیه بریه هر تشتی مسئله خویا کرد چاره سر بکه. Türkiye'nin insan hakları karnesi her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ev rapor jî nîşan dide ku Tirkiye ber bi kûve diçe. Tirkiye her ku diçe ji duh xirabtir dibe. Duwarê mafên mirovan de paş ve diçe. Yasayên xwe û peymanên navdewletî ku îmze kiriye bi cih nayne. Helbet sedema sereke jî pirsgirêka Kurd e. Heta ku Tirkiye pirsgirêka xwe ya bi Kurdan re safî neke, heta aştî û çareserî pêk neyê, wê Tirkiye her tim paş ve biçe û wê tu pêşketinek çênebe. Di rapora endeksa aştiya cihani ya sala 2019 da Tirkiye tevî Nikaragua û Yemenê di nav 163 welatan da di beşa welatên ku rewşa wan xirab dibe da cî digire. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.